Niko kanya tugeze ku isaha y'isangahe tugeze iminota mwayibonye ndagira ngo mubwire yuko izi telefone mfite hano harimo Tecno Infinix na Itel. Tecno telefone y'abagabo, Infinix telefone iberanye n'ibiganza by'umware, Itel iterambere ry'umunyarwanda. Ngiye kubasobanura ama promotion menshi agiye atandukanye tugiye tugufitiye hano. Urabizi neza yuko tumaze iminsi tukubwira ngo Itel S16 bigenza gutya. Yego nta kibazo fotora nta kibazo. Nawe urakoze cyane. Nawe reka ngubwire yuko tumaze iminsi tukubwira telefone twari turi kwamamazanya na Bruce Melody yitwa Infinix Hot 10. Infinix Hot 10 bigenza ite ni nziza gute? Ibyo ngibyo tumaze iminsi tubikubwira. Telefone nari ndi kwamamazanya na The Ben ndetse na Shadbo bayita Tecno Spark 5 Pro, sibyo? Yego itakuri kamera kuko mukanya ndaza kukubaza ngo bamaze kudukurikira ari bangaye kuri YouTube, unsubize umubare uza kububona maho ngaho nawe. Noneho sasa nari ndimo kukubwira ngo biba bimeze bite iyo uguze telefone hano, sibyo brother? Yes, ndagira ngo ngusobanurire. For example, urabona iyi ngiyi bayita Infinix Hot 10 ni ya yindi ifite gigabyte mirongo. Ifite gigabyte ariko nini kwere 32 ikagira RAM idakururuka. Iyi ngiyi ifite ubushobozi bwo gukora from morning to night itarashyuha, itaragabanyuka umuriro mana yake. Again and again. Anti-hot. Subizuti and again. Sibyo? Aka karirimbo rero ntago nzinyira ko bivuze ngo nakanje. Nawe iyindi telefone yitwa Spark 5 ni Tecno. Papa reka kusobanurira gato iyi telefone. Iyi ngiyi arambwiye iyi ngiyi bayita Camon 16 Premier. Camon 16 Premier ubwo ni muri Tecno. Umuntu wanga kundeba arakebuka yareba ariya kuri rataje ndende yibereka, ariko abantu bo kuri YouTube yibereke bayirebe. Iri rataje ndende yibereke iri wayiberetse neza. Umuntu wanze kundeba arakebuka yareba ku itaje ndende agasanga ijambo ryiza cyane rivuga ngo Infinix telefone iberanye n'ibiganza by'umware ndetse n'amategarugare. Wamanuka hirya gato cyane ukabona Tecno telefone y'abagabo. Noneho mube muretse mbabwireho gatoya, sibyo? Iyi ni telefone ukwiye gutunga. Iyi ngiyi ifite gigabyte 128 ikagira RAM idakururuka. Iyi niyo telefone ifite kamera nziza cyane, kamera inyuma z'inyuma nenye zose, imbere ho haratwiyeka. Nawe ngeze ku kintu nyirizina nashakaga kubabwira. Mbere yuko nyibabwira rero reka manze nkubwire kuri iyi ho gatoya. Iyi bayita Itel iterambere ry'umunyarwanda. Iyo ndirimbo bayita igare. Urumva binyibukije amateka y'umuntu twahuye ejo. Umuntu ejo yarambwiye atumva wampaye igare, ndamubwira nturabizi reka nze ngabanye volume y'igare ho gatoya. Noneho ndamubwira nturabizi buretse ko kazi igare genda guha telefone. Urumva arambwira ati se hano ni muri Kigali, ni mu mujyi, n'itsirimo mu kinyarwanda bazita smartphone. Nawe uri umusirimu bakwita umusirimu mu cyongereza ni smart. Motanga it's your time kugira ngo ugure telefone nk'iyi. Iyi ni Itel ifite gigabyte 16. Iyi telefone yiguze tukongera ngenzi yayo. Wayibonye? Iyi ngiye kandi karusho kayo ifite OTG niki ufite ubushobozi bwo gucomekamo flash disk utiri ukoresha ibintu by'ama memory card. Iyi ngiye to ibaze kwigura tukakongera iyindi nkayo. Ngeze ku kintu nyirizina nendaga kubabwira, promotion irenze izindi abandi bose batagira. Tuvuge uri umumotari, ndifatira uriya mumotari yitwa Kwizera. Uriya yitwa Kwizera nyine. Reka tuvuge uri umumotari. Oya reka nivugire umunyamideli. Ngiye kuvuga umunyamideli niwe mwiza kuko ejo bundi mu kwa munani hari umuntu twahesheje imbaraga zo kwambika aba Miss Rwanda. Byari byagenze bite? Miss Rwanda niba warayirebye uriya muntu wabambikaga yabivanye hehe? Yaguze telefone hano
turangije turamwamamariza live streaming bamaze kuba bangahe bari kudukurikira ni magana ngahe magana 300 aragira ati amaze kujyaho abantu 800 bari kudukurikira live kuri YouTube bivuze ngo niba uguze telefone hano tuvuge uri umunyamideli turangije turahita tukubaza ngo ukora ikintu tubwirana uri umunyamideli ikintu tuba tugiye gukora nta kindi no kukwamamarizaho gatoya mu masaha 2 gusa ubu maze gukurikirwa n'abantu 5,000 bamenye ngo Chantal akora imideli aha n'aha uragenda akakwambika neza cyane video ya korari arayambika akayinononsorera neza abantu 5,000 mu gihugu cy'u Rwanda bagukurikiye ubikesha ko waguze telefone hano ku mbuga nkoranyambaga Tecno Itel Infinix ibyo bintu wabinganya iki uri umumotari witwa Kwizera uguze